نعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aray ɓawo nde ɗo ardinande men woni yettugol Allah tabaraka wa ta'ala on qirtanomo jeyal ngal e dewal ngal ko kanko tun hana e rewede, kanko tun hana e wajjinɗinede e kala bangeji ɗin ka dewe. Haray oɗo Allah tabaraka wa ta'ala nemaji makko ɗin ala e taƴodirɗe hoore enen ɓeɗo jiyaɓe makko, woni julɓe woni heferɓe ka hoore leydi ɗo, saabu no yurmede makko nen ka hoore leydi ɗo hino huɓitimo ɓe. wono kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wi'i noon arrahmanur rahim, yani ko huuɓa yurmede, yani nemaji makko ɗin ka hoore leydi ɗo hin huuɓiti kala tagore makko nden, woni julɗo woni kefeero woni kala ko ittaga kon ka hoore leydi ɗo no neminade nemaji Allah tabaraka wa ta'ala ɗin ɗi limotako ɗi kontotako. wono kanko tigi o wi'i noon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. haray nemaji Allah tabaraka wa ta'ala hiɗi mawni e hoore meɗen, ɗen tori Allah tabaraka wa ta'ala yo arsuku en jarnugol mo yettiramo ɗiɗo nemaji makko. ɓawo ɗum mi yuule nela ɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama. mi tori Allah tabaraka wa ta'ala yo waɗa yurmede makko nden e hoore makko e barkiji makko ɗin, e o tabintinamo, yani o waɗa joddi makko no jannatul firdawsil a'la on, kanko e sahaba e makko ɓen e kala iwtiɗo ɓawo maɓɓe ñentiniɓe e hoore ɗum ɗon. haray ɓawo ɗum mi salmini on salminagol islam. mi toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu kisal makko ngal e hoore meɗen, o ɓeyda yurmede makko nde e hoore meɗen, o ɓeyda barkiji makko ɗi e hoore meɗen, o kafa en ɗum ka anna ɗo e kala akhara. karamo Allahu toɗo waɗa ɗiɗo piiji tati, haray o malama aduna o malama l'akhara. yo Allah subhanahu wa ta'ala malnen ka anna ɗo o malnen kadi kala akhara. haray ko tolin mon e oɗo radio men hebbinaɗo barki woni City FM 88.1 won ɗon koloma ɗo. haray hewti ka émission men ɗo honde wowaɗo andaɗo. haray ko Cheikh Mouhammad Amin Diallo woni ko jonni en oɗo opportunité fi wawugol yewtugol ɗo feƴƴina embere ko yondire ka ɗo dina Allah tabaraka wa ta'ala. haray e cheikh julde kadi heɓe ka lawal ɓe saynade inchallahu ta'ala. haray min won ɗon ɗo ni ko payko mon ko Mouhammad Madina Sow no andirɗon noon. haray wona togol gandal ko saabu tun yiɗalngol tagore Allah tabaraka wa ta'ala moƴƴere nden ko ɗum waɗi nela sallam maki goɗɗo e moɗon gomɗinta ha o yiɗana immoɓe makko ɓen ko ɗen kon hoore makko. haray ko ngolɗan damal woni mi natirde ɗo yewtugol ko yowdiri fi ka ɗo dina meɗen. haray en andi koye lewru teddudu wonɗen ni, ɗum woni lewru suumaye ndun. e yetti Allah tabaraka wa ta'ala tawnuɗo e nduɗo lewru kadi hikka ɗen torimo yo newnan en timmingol e jam moƴƴere, o waɗa joddini jannatul firdawsil a'la on, o yaafono julɓe feƴƴime ɓen fof e ado mum walla e nder mum, o selina nawnuɓe julɓe ɓen fof, woni waariɓe labtaniji walla wonduɓe nawnale hiɓe jindude e muɗum ɓe sella. ɗen tori Allah tabaraka wa ta'ala yo sellin kala nawnuɗo, ƴettana en andiyeji ɗin, amin. haray yewtere men ne koni yilade muɗum ko fiiɗi ɗo haqqeji. haray haqqeji ɗin hiɗi ɗuuɗi façon ji, kono haray ko haqqe Allah tabaraka wa ta'ala on ɓuuri mawde haqqeji ɗin fof sino yewtede. haray no toon haqqe Allah tabaraka wa ta'ala e hoore jiyaɓe ɓen, no toon haqqe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e hoore mofte maɓɓe ɗen, hino toon haqqeji ɓeɗo jibinɓe woni yumma e ɓen, hino toon haqqeji ɓeɗo karamakoɓe wonɓe jalbinande ngal ɗo lawol men hano tawiro en Allah tabaraka wa ta'ala. hara hiɗen hisi ka finde men, hiɗen mari golleji men ɗin ɓawo gollugol ngol na ko satti, ko margol ɗeɗo golle ha tawi Allah tabaraka wa ta'ala ɓuuri sattude, ɓuuri mapinde, ɓuuri e hittude e jeeya ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala arsuken ɗum, o newnana en ɗum. ɓawo ɗum no toon haqqeji yani sonnaɓe ɓen e hoore moɗɗi maɓɓe ɓen, e haqqeji moɗɗiɓe ɓen hoore sonnaɓe ɓen, e haqqeji fayɓe ɓen, e ko nanta e ɗiɗo haqqeji, e haqqeji kawtal, e haqqeji enɗanɗan, e ko wona ɗiɗo haqqeji hiɗi ɗuuɗi moƴƴa woni ɗin ka nder din l'islam. kono haray haqqe mon ɗen yewte fimum ɗon hande inchallahu ta'ala ko haqqe Allah tabaraka wa ta'ala on e hoore ɗe ɗo, e hoore enen ɓe ɗo jiyaɓe makko. en tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo arsuku en yewtugol konngudi wondude ƴiye e sellude, o tabintina en, o jaɓa enen wonɓe jentade, o jaɓa nanen jaɓen gollitiren, amin. haray andugol haqqeji Allah tabaraka wa ta'ala ɗin ko ɗum ɓuri mawnude, ko ɗin ɓuri hittude, ko ɗin ɓuri waɗɗade ko waɗɗi kon fof, ko ɗum ɓuri mawnude,
sabu no wonde man haqqe Allah tabaraka wa ta'ala hino ardina e hore kala haqqe ko wona kanko Allah tabaraka wa ta'ala haray fal qiyam bi huquqihi subhanahu qiyamun bil ghayati allati khuliqa min ajliha al insan haray daranagol haqqeji Allah tabaraka wa ta'ala din faamugol de gollitira haray ko ɗum ɗo ɓuri hittude e ko jiya ɗon dowa andude wonde man ko sabu ɗum o tagira waddaka ho leydi ɗo heɗe ande tagiraka addaɗen ko holle ɗo si wona fiirogol Allah tabaraka wa ta'ala en ara igol dalil mo on yeeso ɗo bi idnillahi ta'ala يونوني وحق الله على عباده ينحصر في القيام بعبادته وحده لا شريك له والبعد عن الاشتراك به وندمان حق الله تبارك وتعالى on e hoore enen ɓeɗo jiyaɓe makko hino raɓɓinɗini e dow daranagol rewgol Allah tabaraka wa ta'ala kanko tun hara on tika fi dalimo hay e goɗɗungo ma goɗɗo go ka nder dewal makko on tigi woƴƴito kadi e sikkangol Allah tabaraka wa ta'ala ka nder dewal makko Allah tabaraka wa ta'ala on o wi ka deftere makko teddude suratul baqara aya nogay on ha nogay ɗiɗaɓon wonde manna o wi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آية go kadi ka suratul nisa aya 37 bon Allah tabaraka wa ta'ala wi wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a rewe Allah tabaraka wa ta'ala haron ka fi dali e dewal makko ngol hay e fus ko ɓuri e fanɗude e aya on ka suratul baqara nogay go bon ha nogay de bon Allah tabaraka wa ta'ala noddi yimɓe ɓen ɗo fopp maɓɓe ɗo na gom yimɓe ɓen tumo noddi o sernidiri e heddiɓe ɓen ko yimɓe ɓen fopp bal o noddi ɗo si yimɓe ɓen fopp noddama haare heferaɓe naata e nder ton Allahu to ɗon wi honɗum kono yo yimɓe rewe Allah tabaraka wa ta'ala rewe joomi mon on taguɗo on e o tagi ɓen attiɓe on fi on heɓu kulol makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala heɗe andi nduɗo leru suumaye ndu ardali si wona fi en heɓu kulol Allah tabaraka wa ta'ala ko ɗum waɗi ayaji ɗen ka fi suumaye ko ɗum o timminiri ɗe Allahu to ɗon wi ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah tabaraka wa ta'ala o timminiri ayaji ɗen bela jo en heɓay kulol makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuken hulgol mo gundo e kene o wi kadi alladhi on ja'ala lakum al-arda on waɗan ɗo leydi ne firashan weƴƴitande was-samaa o waɗani on asama on bina'an ɓantaɗo wa anzala o jippini modde minas-samaa'i ka asama o ton ma an ndiyam fa akhraja bihi o yaltinde sabu ndiyam ɗan minas-thamarati immode dimɗe rizqan lakum ɗum ɗo ko arsike wonande onon ɓeɗo jiyaɓe fala o wi ka sakkitorde aya fala taj'alu lillah watan waɗandoy Allah tabaraka wa ta'ala andadan kafidiɗi rewet yani nandullaɗi yani ɓe yeruɓe wona rewon ɓenno rewon Allah tabaraka wa ta'ala wa antum onon hiɗo andi wonde manna ta'lamuna ɗo andi Allah tabaraka wa ta'ala ala nando o ala kafidiɗɗo e fiyakuji ɗi fof majje qala ibnu kathirin rahimahullahu ta'ala hawla hadhihi al-aya ma khulasatuh oɗo karamokojo men kummalojo ɗum woni ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yo Allah yurmin ɓe yurmina karamokoɓe sunna ɓen fof ɓe maki fi oɗo aya ka raɓɓindingol e firugol mo ɓe wi shara'a tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o naati on tedduɗo mawnuɗo fi bayani e ɓangingol wahdaniyati uluhiyati wajjindingol mo ka dewal kanko Allah tabaraka wa ta'ala li annahu ta'ala sabuno Allahu towɗo on huwa al mun'imu ko kanko woni neminɗo moƴƴi ala abidihi e dow jangel makko ngel pellettu ɗum sabu honɗum bi ikhrajihim yaltingol ɓe min al adami e wasede hari ɓe wodaka ilal wujudi o addi ɓe ka adunaru ɗo hari pellettu en wodaka sen dari duuɓi temedere aɗo ɗo hande hari goto e meɗen wodaka ɗo kono Allah tabaraka wa ta'ala o itten e kon en wodanoka kon o addi en ka hoore leydi ɗo fi honɗum noon fi en rewmo kanko Allah tabaraka wa ta'ala wa isbaghihi alayhim ni'am o yuppi e dow meɗen nemaji makko ɗin fop feeñuɗi e suuɗiɗi ɗuuruɗi ɗi sifatako kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wiɗi noon wa annahu al-khaliqu ar-raziqu pelletu nde man Allah tabaraka wa ta'ala kanko woni taguɗon kanko woni arsiko on maliku dari kanko woni jeyɗo galleji ɗin wa sakiniha e ko hoɗɓe ɓen e kañum galleji ɗin pelletu nde man galleji ɗi wondi nden ɗo e l'akhira se mawi e natik aljanna haɗa ɗiɗo fof ko Allah tabaraka wa ta'ala woni jeyɗo ɗum jeyal dambetegal ka fuɗɗi ha ka haaɗi enen ko jannata ɗen kon ko jogiti ɗen kon ko luɓal innugol ko jooma oɗo ni jooma o étage ɗo ko jooma oɗo jooma o usine ɗo ɗum ɗo fof ko dambande kono ko luɓal ko ha seeɗa lannay joni Allah tabaraka wa ta'ala ma indakum yanfade wa ma inda Allahi baq kala ko woni e juuɗe moɗon ko lannay ɗum ko gasey ɗum amma ko woni konko Allah tabaraka wa ta'ala ko heddoto ɗum o kanko kadi woni arsukuɗo en
e arsikeji façon ji ɗin fof no wonɗen neminirede ni فبهذا كسبو ديدو بيجي فو يستحق الله تبارك وتعالى او هنديري هنجونكو كرم كو جون فيكون ايا ون يوت في مودون دوني ابن كثير وند منك كانكو هندي ان يعبد وحده دي رويته كانكو تون كانكو الله تبارك وتعالى ولا يشرك به هراو شركناك غيره وند دي غدو كو wana كانكو الله تعالى sabudun wonde man Allah تبارك وتعالى كدو يوتن كسوتو الذاريات اي جابande جواب اي جاga bon o wi wonde man وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متاجرال جنة جدين أي مبنسي ونا في بيرة ومنتم الله تبارك وتعالى دون دو هولي إن وند منا الله تبارك وتعالى وتجيئن في هون مونون ده هيتون ده من ده importance جانو يمسي بنتدو بهريتي بلاي ودوساي راديو CTFM 88.1 وندون كولو مادو هري wonde man Allah tabaraka taala o tagiraren wadden ka holle do si hona fi ye rewmo enen e jinnaaji din ms me den tagiraka adden ka holle do si hona fi rewgo Allah tabaraka taala kanko tun haren ka fi dalimo e goddo go haren shirkana limo sabu non wonde man kala ko neddo jokki ka holle do tay woni yada tay dewal Allah tabaraka taala ngal hara yo on tigi sodo e dum don yo teto nen no hunde ne mojjanamo bal ko jokkuda do o tay woni sakkitorde manen ko yite wonoyta wallahi haray dum non wana jokkande mojjere hare den non golle seydo e majje kisan ado lawade ado wiido wonde manna simi anduno mi waday hara laawi ke Allah subhanahu wa ta'ala dande ko mo membe maake wonde manna Allah subhanahu wa ta'ala dande sikkude ngayni hara ngaynali neddo o jokka do de wal Allah ta'ala ngal o sinjani hoore makko himo hooli mo hoddi wonde manna kanko ko tawri ko mobe makko ben ko dum o gollitirta o chanzata o beydata o rizata landude ngodo musiddo wi'udo gol do kongol ene ka tawrda baabe mayen e mawbe maaben fuuta ko dum jokkata chanzata awata darno suudu wada tol wada vitre wada karo wada otowal ido biji fo ta voyage ta yaw hay nokku be mawbe ko fuuta jo wonno bal ko bantare be jasayno bal ko pute be defayno be yorna wada pute kare be nafo bal ko stuudi wodo be woduno e mbunum e pakkawoy yani tawata ko hikaka he nokku amma telenka dina haray ko wallahi on tigi no duwa chanzude sabu non bawo nela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala dina o jabante ka neddo on si wona ka don dina ka Allah taala niri nela don sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en ka la bisar kan der alquran makko teddo wonde manna kala jokkudo do dina go ko wona dina islam kan o jabantake hare kan ko kala akhara ko woni perru don ko woni hayru don Allah subhanahu wa ta'ala danden don amma telenka aduna pellet be chanzay amma telenka dina ka finde be fiba don finde bonde be rewede Allah ta'ala habe maayde dum do ko dum do buri hulbinaade ko dum do buri mawnude ko dum do buri maafinde Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dum amin haren andi wonde manna en tagiraka adda den ka holle do si wona fiirugo Allah tabaraka ta'ala haray kala ko jokkuden tay woni yada tay dewal Allah tabaraka ta'ala ngal haray tertoden dum no mojjanayi musibben teddube وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا الله أكبر dare o do ma ko nelaado sallallahu alaihi wasallam jonde nen ka sellude didi do woni sahih al-bukhari e sahih muslim wonde men samaki nyande go haribe siporti o do muadh bon jabal o do maro gundoji nelaado din sallallahu alaihi wa alihi wasallam nelaado sallama noddimo o wi wonde manna ko ayo muadh ene hida andi ko hondu woni haqqe allah e do jiyabe makko ben ko honnu kadi woni haqqe jiyabe ben e do allah tabaraka ta'ala muadh jabi nelaado sallallahu alaihi wasallam wondude needi be maaki wonde manna Allahu wa rasuluhu a'lam pellet ko Allahu towdon buri andude enela don sallallahu alaihi wasallam ko hondum haqqe ko hondu woni haqqe Allahu towdon be jiaben duwa jontude mo e ko hondu woni haqqe Allah ta'ala ko duwa ko jontude jiabe ben ko dum woni ko e muadh jabi non ela don sallallahu alaihi wasallam bay woni muadh woli dum do nela don sallallahu alaihi wasallam hatta lo be maaki haray jedito hedito mojja e kala wondo heditaade lan yo hedito odo hadith mojja o faama wonde manna haqqe Allahu towdon e hoore jiyabe ben ko ne be rewata mo kanko tun Allah tabaraka ta'ala hare be shirkana ali mo hayefus e der dina makko kanko Allah tabaraka ta'ala hare ko dum do woni ko hani ya Allah subhanahu wa ta'ala arsuke dum o ini no wa haqqul ibadi ala Allah ko woni haqqe Allahu towdon e dow haqqe jiyabe be Allah tabaraka ta'ala hare do ko immorde bural makko e nyanyal makko wona wonde manna ko goddum be wadi ha force wonde manna mo duwabe jontude dum ko hondum ko de o lettata hay e goto e jiyabe makko ben on mo shirkanale mo hay e fus
ko nde naatamo ka nder aljanna hara o lettalimo ɓay o rewi Allah tabaraka wa taala o shirkanani hay fus hare ko ɗum woni haqqe Allah tabaraka wa taala e dow jeyaɓe ɓen ko ɗum woni kadi haqqe jeyaɓe ɓen e dow Allah tabaraka wa taala fa qultu kañum Mu'adh o wi o hattali ɗo ine ya rasulallah kono ene laaɗo Allah tabaraka wa taala ene on accatami humpitira ɗum ɗo yimɓe ɓen weltinira ɗum ɗo oɗo mako mam yimɓe ɓen no salma maki la tubashirhum wata humpitirɓe ɗum ɗo ni tumɓe ɗon ka famude yani famɓe moƴƴa ko honɗum woni ɗum fi honɗum fa yettakilu ɓe jogito yani ɓe jogito hoore maɓɓe hara ɓe jogito yela e hoore ɗum ɗo ɓe nawande man awa gasi minen si min woniri ni ha men maayi haray men naata e aljanna en shirkana Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓaɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri en o ya ayuha alladina amanu wa amilu salihat kono yo gomɗinɓe ha gasi o inni golluɓe golleji moƴƴi en holli en ɗo wonde manna gomɗinal ngal tum wawata arrange ko mawti gomɗin Allah tabaraka wa ta'ala ha gasa o kadi o golla golleji moƴƴi ɗin o faw o agga hoore ɗon ne haare Allah subhanahu wa ta'ala arsuka en gomɗingol mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala so ɗum feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala arsuka en gollugol golle moƴƴe so en golliɗen golle moƴƴe kadi Allah subhanahu wa ta'ala arsuka en wawgol marugol ɗe ha taw yende yeeso meɗen ñande dangal tawata nden ñande mo ɓe yoɓete ko golli kon fanɗi janɗi Allah tabaraka wa ta'ala ini faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kala golluɗo gollal moƴƴal ko fotata embere dharra ko fotata e atome ko français wiyata kon atome Allah tabaraka wa ta'ala on o jonni tawi jiyaɗon ɗum haray kala kadi golluɗo golle bonde haray o tawoye ɗum yeeso makko hino maranamo ɗon o hettay ɗum kadi sino fota e atomu wonde man Allah tabaraka wa ta'ala o toñata jiyaɗo makko hay e fus haray ɗum ɗo wonu e yaka seede men faamen ɗum gollitiren ɗum anden wonde manna ko ɗum ɗo woni haqqe Allah tabaraka wa ta'ala e dow jiyaɓe ɓen so innama noon dewal ka lasli ko hunde woni ɗum ko yankinanagol Allah tabaraka wa ta'ala eltanomo jaɓanamo nananamo ɗum wiyete sami'na wa ata'na min nani min jaaɓi min ɗoftike min goltira min ɗowore kala ko ɗum wiyeɗa men noddiɗa men min notore ɗon ko ɗum woni dewal ngal ka lasli si innama noon dewal ka sharia islam no karamo ko cheikh islam ibn taymiyat rahimahullahu ta'ala no makiri noon e andilgol en ko hinete dewal ɓe maki wonde manna yasmun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llah wa yardah min al aqwali wal a'mali al batinati wa zahira wonde manna ko woni dewal tigi tigi ko inde moɓutude kala ko Allah tabaraka wa ta'ala on o yiɗi kon o yalla ko ɗum ɗo woni dewal immorde konngudi yewtitede ɗengal ngal ma ɗum golle golti ɗum tere ɗen walla haɗa ɗen ɗon ɗin konngudi walla ɗin tere ɗon yani tere ɗen goltita kon ko feeñi walla koko suuɗi ko ɗum ɗo woni dewal ka lasli ko ɗum ɗo woni dewal ngal tigi tigi ɗen toɗi Allah tabaraka wa ta'ala yo arsuka en waɗiran gonni Allah tabaraka wa ta'ala o jaɓanayi kadi waɗen joni ni jannatul firdawsil a'la haade cheikh julde kadi hewtiɗo naam assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɓe julɓe tedduɓe haray on weltanama on jarnama foto haray ko non woniri haray oustage en min weltani ko min jarni on yo Allah subahanahu wa taala on yooɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray hiɗo laɓɓinande en ɗo ko laaɓa haray tigui tigui on meɗe weltani on jarni on yo Allah subahanahu wa taala on faamin en ko wonɗen e janggude ko garti ka e gollitirgol haray tafaddal ya oustage jasakumllah khairan haray en aray haqqeji Allah tabaraka wa taala ɗin e dow jiyaɓe ɓen ko honno ɗi wawata arrirde ko honno ɗi wawata waɗirede aray e ɗe toɓɓe arede ɗo inchallahu taala toɓɓe arane nden no on tigi wawata haqqinqinirde haqqeji Allah tabaraka wa taala ɗin o daranoɗi o tottiɗa ɗi duwira noon al imanu bihi subhanahu wa taala ko gomɗingol Allah tedduɗo mawnuɗon laaɓuɗon e kala ko yimɓe ɓe woni mo sifade kon majjiyankoɓe ɓe wonde man hemo waɗi ɓiɗɗo so waɗi peeji ɗon laɓɓinan Allah tabaraka wa taala dewal ngal o gomɗina Allah tabaraka wa taala hiɗe andi gomɗinal ngal ko ɗum ɗo woni lasli dina kan bal ne salama maki wonde manna ko enete ko gomɗinal ko ɗum ko tawi ka nder ɓernde golle ɗen yani tere ɗen gongini kon ko woni ka nder ɓernde ene nana buyno inna wonde manna ko woni kolol Allah ko woni gomɗinal koko woni kon koko woni kon ka ɓernde ɓenno amma kene on a to jena oye pellete koko woni kon ka nder ɓernde ko ɗum konngol ngol gonginta ko ɗon tere ɗen kadi gonginta kono woni ɗo ka ɓernde to tiiɗi toon wo ko noon yaltita e kene jama o iya ɗum ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala ini aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir wonde manna gomɗine Allah tabaraka wa taala no hanira noon gomɗinirede gomɗino nelaɗon sa sallam wonde manna ko nelaɗo Allah tabaraka wa taala wona o reweteɗo kanko tigi nelaɗon sa sallam ko rewo Allah tabaraka wa taala o yeddetake yeddugol mo ko yaltineɗo on tigui dina haray nafke e konko Allah tabaraka wa taala okkori on o waɗi on lontiɓe ndiɗo leydi fi on wawa wurnutude dina Allah tabaraka wa taala kan falladina amanu minkum ɓe gomɗinɓe moɗon ha gasi wa anfaqu ɓe nafki dépense yani ɓe dépense jawle mabɓe ɗen fi bantugol dina Allah tabaraka wa taala kan lahum worani ɓe ajurum
joddi kabiru mawnude wano to en o darata ɗum ko ajir kono wattino wonde manna kabir Allah subhanahu wa ta'ala so inni hunde nden hino mawni hino teydi hino teddi pelletti wonde manna ko non wondiri Allah subhanahu wa ta'ala arsuka en jawdi laaɓudi dagidi tawata en dépense ndiɗo fi Allah tabaraka wa ta'ala har wona fi waccede wona fi wonde manna alaji karen mantaylan wona fi heɓugol hay e fus ka jimɓe ɓen ko ɗaɓɓugol ko woni konko Allah tabaraka wa ta'ala bal e nduleru ndu wonde e muɗo e musidɓe tedduɓe haray sadaka on inede kon zakka sadaka e façon ji ɗin fof heno dami muɗum udditi bal Allah subhanahu wa ta'ala o sowindiray o ɓeyda ha kanko Allah ta'ala andi ko ha honto waɗata baraji ɗin haray no wiwiren noon baraji ɗin e jawɗi ɗin e mboɗi ɗin heno seedi wona façon goto few haray e toɓɓere ɗimmere nden on tigui haqqi tan noon rewgol Allah yani tottugol haqqeji Allah ta'ala ɗin ibadatu wahdahu subhanahu la sharika lah wa tarku ibadati ma siwa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أخرجه البخاري ومسلم هراي كو ريغول الله تبارك وتعالى كان غوتون أم سنادي وداني هراو كافي دالي مو هاي غودو هاي غودو غو ما غودو غو فاعتي كدي يعني ريغول كو وانا الله تبارك وتعالى وما الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متاغيرال الجناجي دي يمبي سونا فيو بريوا منتم الله تبارك وتعالى هرا بكافي دال لان اي غودو غو ما اي غودو غو كلا كو كافي دال الله تبارك وتعالى اي غودو غو ما غودو غو هاري الله سبحانه وتعالى هنا yondini ɗum ɗon o jaɓata bal haray on tigi no mari nambara moƴƴo jano ka Allah tabaraka taala ñandan Allah subhanahu wa ta'ala dande non nasallam kalɓe makane wonde manna ko woni haqqe Allah on e dow jiyaɓe ɓen kono ɓe rewatamo kanko tun haɗa ɓe kafidali mo hay e fus e imam Bukhari e imam Muslim ko yaltinoɗo hadith maɓɓe ka defte maɓɓe ɗiɗi sellude ɓawo deftere Allah tabaraka taala nden o jeeya e muɗum al imanu bi asma'ihi wa sifati gomɗingol inde Allah tabaraka taala berde anduɗen ne fof majje wonde manna ko Allah to ɗon innitoriɗe nde sallama inni ɓeyde ka sunna maɓɓe selluɗo e sifaji makko ɓurɗi ɗin towude inde Allah tabaraka taala ɗen fof ko ɓurɗi e labede sifaji makko ɗin fof kanko Allah tabaraka taala ko ɓurɗi e towude aray kama waradat fil kitabi wa sunna wono ɗe joliri ɗon ka nder defte Allah tabaraka taala e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam haɗa on tigui waylali o chanzali o innali mi anda yani ko nde sallama sifani en kon e inde Allah tabaraka taala ɗen o sifori Allah subhanahu wa ta'ala sifaji makko ɗin jaɓen ɗum gomɗinen ɗum wonde manna ko non woniri kono noon to goɗɗo sikku wonde manna sifa Allah tabaraka ta'ala sifaji mbeɗin ko gooti kalla wa hasha wona gooti wa kama fahimaha as-salafu salih wona kadi noon adiɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓe no famiri noon famiren noon kadi ko ɓe gaddi en ko ɓen haray nela sallama ko kamɓe woni arande e ngal ɗo sahabaɓe hikkoɗon tabiina hikkoɗon tabiina hikkoɗon atba'u tabiina hikkoɗon hano fewton ren ni karankoɓe sunna ɓen no woni jannire noon ɓe ɓanginira noon wonde manna yani Allah tabaraka taala ko eɗo inde o mari alayhi sallam tabiti hadith maɓɓe wonde manna Allah tabaraka taala mari inde 99 temedere manko ɗum wotere ɓe maki hadith maɓɓe wonde manna kala hunjiɗo de o nata aljanna kala ko ɓen ari ɗo inni ko honɗum fanda e hunjagol ngol de ko hunjagol konngoli ɗin tun walla ko hunjagol ha watta kadi faama firoga majjum ko honɗo Allah subhanahu wa ta'ala fandi tigui inde makko ɗe gollitira ɗum haray tigui tun ko selli kon wonde manna ko famugol de ha gasa hunjode si on ti heeɓi feere muɗum kono ko ɗaɓɓa koye muɗum ko andugol honɗum won Allah tabaraka taala fandi e inde makko ɗen faama firongo sellugo no karamo ko yani no adiɓe moƴƴuɓe ɓe famiri noon wa dhalika anna Allah subhanahu a'lam bi dhati waɗi ɗum Allah tabaraka taala kanko ɓuri andude dhati makko idi enen wa sifatihi min ghayri kanko kadi ɓuri andude inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ko wona goɗɗo kanko si wona kanko Allah tabaraka taala wono wiiri noon wala yuhituna bihi ilma ɓe huɓinata koye andugol Allah tabaraka taala gandal wo noyi ma darurati l-imani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wonde kadi wonde manna on tigi anda wonde manna Allah tabaraka ta'ala wala sifa e piiji ɗi fof wala o nando wala sifa Allah subhanahu wa ta'ala wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ko ɗum waɗi o addi ɗo taw o inni laysa kamithlihi ala sifa Allah tabaraka ta'ala shay'un hay fus o ittintini o inni ɗon wa huwa kanko Allah tabaraka ta'ala kanko woni as-sami'u nanowo kala hunde al-basiru iyo kala hunde fus wata wirnade Allah tabaraka ta'ala ko ɗum waɗi so o addi ɗiɗo sifaji yeeso innugol wonde manna wala sifa makko hay fus تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وجاء مودم مونغول الله تعالى تدنا محتد تدينغول قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا كسرتنو آية 17 أي لا تخافون إلا عظمة وليس لله عندكم قدر هون هبيون هاتا وتا هولد الله تعالى نو هاني رانو هولد موني دو مونو هاني رانو موني ريد كفي هون دو ودي وهبالي يعني teddungal ga Allah subhanahu wa ta'ala duwangal jogitanede ka ɓerde mum kono heeɓi on ha waɗ ɗum ɗum haray no hani jiya ɗon anda ɗum ɗo wollitira ɗum ɗo ado mayre nden arde mo no jeeya e mbaadiji no Allah subhanahu wa ta'ala manonirte noon ɗiɗo konguɗi yani ɗeɗo toɓɓe arede ɗo ara nun ɗum ta'zimu hurumatillahi azza wa jal mawningol
hurmanteji Allah tabaraka wa ta'ala din qala ta'ala dhalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih haray wonde manna kala mawnindo hurmaji Allah tabaraka wa ta'ala din ay di wadi din o indi wonde manna goddo duwa ka yawtude do di wonata din se woni a yawti do yedde Allah tabaraka wa ta'ala kala rentido din don haray fa huwa khairun lahu kunno buri mo moƴƴande ka 'inda rabbika jomi makko إمون تعظيم شعائر الله عز وجل قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب وندمنا نجايكو أنتي واوتا موني الله تبارك وتعالى حتى دنو دوا موني ديرنو موني نقول يعني بادي يعني ما ديجي دينا مكو كان الله سبحانه وتعالى إن kala on mawni do ma deji din Allah tabaraka taala din hade dum no jiha e ko woni inete kon kulol bernde imode ka jiya don kanko Allah kanko jiya don wonan telen Allah tabaraka taala sabu non kulol makko mon hen dabbira jiya don sono kala e say jemma nyaron bimbe kikit on ti doga sertu ko le kulol Allah tabaraka taala ngol sabu non sallallahu alaihi wasallam ko hono burata gol jamaa'un yimbe ben aljanna sallama maki ko peji didi ko taqwallahi wa husnul khuluq ko hulgol Allah tabaraka taala no hayrano hulirede on ti kadi wana mu'mido jikku telen Allah tabaraka taala telen nelaron sallam telen sahaba ben telen jama'un biroma e baben ma kawtal mangal sonnama wibbe ma ben mo'yoda be do fu hattide mo'jagol jikku ara yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuke nun amin amin no jeya e mudum no baadi non timani ton Allah tabaraka taala ikrami ahli ta'atihi wa ijlalihim mawningol teddingol yimbe dewal makko ngal doftibe mo ben kanko Allah tabaraka taala hara on tigi mawnina ben non sabu ko be mawnini kon Allah tabaraka taala on tigi teddinirabe sabu ko be jogiti kon hino teddi imode famgol deftere Allah tabaraka taala den sunnan Allah sallallahu gollitira sabu non ko woni ko dabba ko e mudum wana famgol ngol tun wana honjagol ngol tun be bari busandi honjibe alquran be mari busi jogiti be diplôme ji façon ji di fo kono si woni kulal Allah tabaraka taala ala ton on tigi mawnina Allah tabaraka taala no hanida no mawnide hare dum don ko zero wonata yeso Allah tabaraka taala ela damden dum hay si wona ka yeso Allah ton taw enen tigiri ga en taway neddo on tigi tigi on wonanaale en ka hana wonede don hare ko wiidon non ko zero hare tigi tigi enen tigiri ga en yi'a taw zero on ga tawgoy si tawi woni neddo on o jangay alquran on ha o wulla hare kadi so gollidi a wullay hare tigi tigi on marsali hare tigi tigi on onno be wonbe warude no yobe accu hare non ko seedabe way non kono burbe duude ben hiden andi ko moƴƴube ko kellube ko wonbe jangude dina kam fama gollitira ya Allah newnan amin kono joli non e hadith abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallam e maki e wada hadith ma be selludo mo yaltini dum Abu Dawud wa hasanahu Sheikh al-Albani moƴƴini hadithan wonde man nahi mo moƴƴi be maki inna min ijlalillahi no jaa e mawningol Allah tabaraka wa ta'ala teddingol Allah tabaraka wa ta'ala ikrama dhi shaybati al-muslimi teddingol jompuri juldo yani si woni goddo woni ha o furdi e der din l'islam oron duwa teddinede sabu non no jeeya e dum teddingol Allah tabaraka taala mawningol ben don jeeya ko woni ko mawningol Allah tabaraka taala e teddingol Allah tabaraka taala dimmon ko hombo wa hamilil qur'ani e on neddo mo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki hunjagol der deftere Allah tabaraka taala o faaminde o gollitiri yo ko don ko dabba go sa julle ko on kadi weli teddinde goy ko weli nabudude ko weli famondirde goy non on nabondirta goy non woniri so wana dum hare karan non pellete dum nam pel tammo be maki wa ikrami di as-sultani al-muqsit nam Allahu akbar e teddingol jon laamu numdudo Allah subhanahu wa ta'ala sukenno ko moƴƴani lando ko yo numdo Allahu akbar no hawani moƴƴa no hawani laamu ngongu fandi wongu jandi wo ko si on tigi nundi ko don o hebata moƴƴere adna la khara si wana dum o hebata moƴƴere aduna o hebata moƴƴere la khara wallahi Allah on laami moƴƴina be do laami be amin fiwnu be amin amin no jeeya haqqeji Allah tabaraka taala din al haya'u min Allah azza wa jalla wa khashyati fi sirri wal alani qala ta'ala no jeeya haqqeji Allah tabaraka taala din e hoore men enen be do jeeyabe hertugol Allah tabaraka taala e hulugol mo gundo kene yani ko suudi e ka wirni e ka feñi antunga connection ma on tunka connection ma antunka chambre ma ko wadi ne salama ma kan hadith mabbe selludo wonde man yimbe jeddo façon ji jeddo jeddi ben do no jeeya be heboyta yani nangi ngen nyande dangal yawmul qiyamah haray Allah subhanahu wa ta'ala be duwi kale doydi arshi Allah tabaraka wa ta'ala be janti e mudum be inni on neddo weddiro o mejidi fi Allah tabaraka wa ta'ala wandi nemaji Allah tabaraka wa ta'ala din hagete makko den juppi gondi sabu hulgol Allah tabaraka wa ta'ala ndare non ɗuɗuɓe woni e juulirde kono ɗu tawiɓe wonɓe e julde ha wulla
hawni ɗum no manki koy hawni manki moƴƴo moƴƴi ɗum noon fof sa julde ko angal famugol ƴeewi alquran ɗen c'est ça angal yogol karamukoɓe ɓe firana ɓe firo sellugo ngon si woni on tigui jangguiɗo ko janggi fof sa so anda ko on ɗum enen tigui wiye wonde manna ay yani porto sina ñaaɗi ko nano ganda hono ko nano français andi si porto ñaaɗi non ko ɗum woni ustadma en nami soro ñaamen ko no woniri haray no hulɓini ha feƴƴiti noon ɗumani on taw tigui si wonti anda ko on ɗum Allah subahana taala wona yewtude nder toon fi muɗum haray no mapini oustaz ñande goo mi yii ka haram karamakojo goto mo julnode oustaz kaka fatiha o wulli premiére fois yigol neɗɗo no wulli e fatihimore fatiha nde wullinayi ko nde rondi ko no tiiɗi nde tiiɗi ɗon e sabu almathani non ko noon alquran on fof kam no ƴetta naada ɗon ummul kitab ummul qur'an ko feere wallahi nde no wullini ndaare hingol janggede ɗo laabi guluji e nokkeji guluji e junngo yimɓe guluji ha hande ngol haaɓaka ko ɗum ngol haaɓaka few ko woni e maggol kon no tiiɗi no mawni ko ɗum waɗi ɗen hani famude ɗum ɓayi ɗen fellitani hoore men si goɗɗo wiyama ɗo joni décret yalti ko natoyo ɗo sirete ɓayi mo waɗi hunde kaari o wullay goy si felliti laaɓi poyi wondema ko natoyo ton o wullay ka joni noon bakkatuji ko o waɗi kon so innama o natoya yiita fi mo waɗi ɗi emo hani wullude o jala o welto o hara waja ka jogagol haqqille ko naɓata sirete kon a waɗata ko naɓata jahannama ko waɗa wona hakkille few wona hakkille ustad kokomo yagal ustad ko ɗon hatti ko honɗum noon woni e puusude yimɓe ɓen e ɗum ustad ko angal andugol bakkatu ko probléme ɓurɗum e wonde probléme ji ɗi bakkatu no mari probléme ɓuuri ñamugol poson ɓay si a ñamiɗo joni poson no gasa maya ma ronka mayde kono golle moƴƴe ko goldunoɗa natiroyɗe aljanna ɗen hatta natoya ɗum ɗon no woni ɗuma ka fi a ñaami poson o kono si tawi a waɗi bakka to ara ɗum wona e saabu natoya yite aray ko probléme aray ko ɗum waɗi koye jama o rento mawnina allahu subahanahu wa taala hiɗen andi pellet karama kojo goto o windani en deftere ta'zimullahi jalla jalalu hiɗen andinen ɗon deftere karama woniri nam haray innugol hersugol allah tabaraka taala ngan hattiguide jeeya ɗon pelletu ɗum ko suuɗi e ka feeñi ɓellatu sa nayo ko ɗum waɗi nesalama yamiri nam sahaba jon o takke e men fof oɗen wonde manna kala ka wonɗa ittaqilla haythuma kunt pour Allah kala nokku kala ka wonɗa ka marché ma ka boutique ma ka bureau ma andu wonde manna kala ko waɗɗa ko usta julde ko an waɗani ko hoore ma moƴƴi boni ko an hettoyta no woniri ko woni hettude no woniri mo andi ɗum o renoto ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ine ɗo yastakhfuna min annas wala yastakhfuna min Allah hiɓe yani ɓe suuɗo yimɓe ɓen kono ɓe wata suuɗade Allah tabaraka misal ɗum no woodi hande oustaz na taƴugol makko mo ko honno wawirten heɓirde naafiilo ngon heewa hara subaka on heewali ɗum na darugol yimɓe ɓen noon ka balɗe ado sappo sakkitere on ɗo timmude e yino embouteillage on ka juulire fuɗɗi ka ɗuytade no yurmiya haray ɓe wonɓe ɗuytude ɗum yo ɓeetoɓe ɓeyda namusage haray ko noon no jeeya e haqqeji Allah tabaraka taala ɗin ɗi dowaɗni mon waɗande alkhuduu li hukmi llahi wa hukmi rasulihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa tatbiqi shar'ih qala taala wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wa man yasi llaha wa rasulah faqad dalla dalalan mubina haray no jeeya e muɗum yankinanagol ñaawore Allah tabaraka taala nden e ñaawore nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam e golɗitgol sharia maɓɓe on allahu toɗon o wi hanana gomɗinɗo gorko wo gorko wona gomɗinɗo suddiɗo wo suddiɗo si woni Allah tabaraka wa taala on o ñaawi fiyake e nelaɗon sallam ñaawi fiyake nde latantoɓe nder nden ɗon yamirore suɓagol innugol min ko ɗum ɗo ɓuranimi ko ɗum ɗo yaade e feerande hana few wa man yasi llah kala mo yedduɗo Allah tabaraka taala o yeddinalaɗo on sallllahu alayhi wa sallam faqad gomɗi oɗo haqiqa dalla dalala mubina o majji majjande feeñude timmude hattude no hulɓini ha feƴƴi yeddugo Allah tabaraka taala yeddugo nelaɗo on sallam ko ɗin nambaraji heɓuɗen hannde fellete ɗum so inni hannde ɗo ɗum ɗo no gosengo ɗo moƴƴa gosengo ɗam he pellet en waɗali ko ɗo waɗen kon telen Allah tabaraka taala ko ɗum waɗi si fewdorɗen ni kala ko waɗɗen kala no wonirɗen ko noon goɗɗo ardata e hoore meɗen yeddugol Allah no kaani ha oustaz kono tentinino yeddugol Allah kadi ka dewe gasila ɓayru dewal ko wonɗangal e waɗirde ɗo ko fiyo Allah yoɓe o yoɓatama le sina a waɗirno o wiiri noon
non woniri non woniri usage wona so ndaari hannde ko fewndi e piiji ko yimɓe woni e wadde juuragol ƙaburuuji wonno waɗira ɗum no haanira ziyaraji ko fewndi dépense ɗum million ji e ɗum han fewndo ɗo ka suumaye ɗo woɓɓe ɗo kadi ko fewndo ɗo waɗanta mawɓe mum ɓen anniversaire ɗum ko ɓuyi hulɓini ha feƴƴiti usage aray nam aray neɓata jonne jama on wonno wallidiren e maɓɓe inchallah aray ɓe wawa en noddude aray inchallahu nam usage aray kono wiirɗen noon wonde manna si woni allah subahana taala o yamiri en yamirore sallam yamiri en yamirore ko ɗum waɗi ko wonti waɗu embere taqa makko e nder muɗum ara o sabotali aɗa ɓaali ko aɗa ɓira ka ɓuuri ko a wawata ko ɗum allah la yukallifu llahu nafsan illa wusaha noko illa ma ataha on tigui to waɗa ɗum noon hara o sabotali o yeddali allah taala o yeddani sallama ha ɗum wona saabu majjude o majja ka aduna ɗo o majja lahara ɗum wona saabu wona ɗo yede yiite allah subahana dande no ko ɗum ɓuuri hulɓinade ko ɗum ɓuuri mapinde no jeeya e muɗum mahabbatullahi subhanahu wa taala bi qawli nabi sa sallam talatum man kunna fihi wajada halawata al iman an yakuna allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma ko nde on tigi yiɗata allah tabaraka taala on o yiɗa nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no ɓe haalira no yiɗirede saabu konngol nelaɗo sallam ɓe maaki tato kala yani piiji tati kala heɓoɗo ɗin ɗon haɗa o heeɓi belanduri e gomɗinal ngal ko nde neɗɗon wonata himo yiɗi allah tabaraka wa taala mo yiɗi nelaɗo on sallama mo ɓurni ɓe giggol e hoore kala ko yiɗi haray ko ɗum ɗo woni ko hatto jini kon yo jeeya ɗon ko anda ɗum wonde manna inchallah ok nam haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗon ka radio city fm immorde koloma haray hiɗon wondi e cheikhuɓe men ɓen ɗo ustasɓe men ɓen karamokoɓe men kelɗuɓe en nanantaɓe ɗum ɗa talibaɓe ɓen haray tigui tigui on honno eɗon nande koɓe woni e wurtande lankon joni tigui haray ko wiyaten haray ko saɗi mabɓe ko toli mabɓe hiɓe weltana ɗum ko honno cheikh mouhammad madina sow haray ɓeɗo tigui tigui on inde mabɓe nden ndera tali haray woni mouhammad madina tigiri haray min mouhammad julde diallo jibinande bañal laabe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal haray ko tolimoɗon hiɗo wawi noddude 622 83 46 46 haray ko tolimoɗo woɓɓe seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe on to nam awa ɓeyde ma ko on seeɗa nam miɗo janti o nam wona no woni wonɓe wiyeɓe wona ka somani ɗo wona kamɓe ko nanguenɓe horan ɗo nangue muɗi aray ɗo wawi huntago yo naɗe ma simin faade aray alquran on parce que ɓeni o ko sunna o wi aray quran on kon ɗum maɗe wi wi tajibol gayne ngal ɗa taw usage gayne ndal ɗa taw nam usage on nani koɓe maki ɗon kon haray ɓeyde ɓe faminde ɗon ɓe fama moƴƴa usage bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin haray ɗo nafatto wonde jabade kangude karama ko ɓen koɓe maki kon ko joli ko e fi muɗum yewtata inchallahu taala haray gandal ngal ko allah subahana taala ɓuuri hertorade ngal nam e wi'ugol wonde manna si nangue muti horuɗon yo taƴu ɗum ko sunna on woni ko fensiti ɗum haɗa anden no wonde manna alqur'ana on e sunna on ko wahyayni min indillahi azza wa jalla la yanfakkani ko wahyude ɗiɗi yurdike allah tabaraka taala ɗi serdata saabu noon si en daari inni ko alqur'an tun ko addi kon ko ɗum joguitotoɗen ko ɗum goltirten ko wallahi en famata dewe men nde hay fof allah subahana taala no yamiri yen juulu yen janggu yen waɗu yen hajjoyi kono o ɓangitali o ɓanginali sunna waɗi détail julle nden fana ne salama ari ɓanginanen ko ɗum ɗo ko darɗe nayyi ko ɗum ɗo ɗum ɗo jangguete ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo jangguete ɗo ruku sujudu sunna on ɓangini ɗum gorko kan on yahi alladina amanu kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala alladina min qabl ko hombono fensiti ɗum kadi koni ɗon sallam ɓe ɓanginane wonde mana si woni nangue muti horuɗon taƴi wona ha ka futuro ko singue muti si woni nangue muti horuɗo humto kori o ko ni kadi nelaɗo makiri ko ni kadi ɓe waɗiri seni noon ko ɓeni heɓen dalil ƴiyal jolungal ka alqouran ɗum ɗon a heɓata ɗum noon modi ka laɓɓinalngol ɗen fewdo ɗo ligue islamique o ɗon waɗani en kaydiri hiɓe holli en ko hawonta ɗum ɗon hattata gollitirgol ɗum ɗon no laaɓa ha haray en wi ali tigui tigui o ndeyi piiji moƴƴi ɗin si ari en gollitirta haray ɓura noon e sunna seedata seedata woɓɓe kadi seni ke ɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi ɗon e jaam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon
nam na so tawi mo hoori so tuuti so tuuti awa si ɗum ɗon no bonna korka kam famike nam nam kano ko ɓe wiya wonde man tourne si fof woni on tigi o tuuti nam aray o ala ella fus o continue gorko makko ko won tun ko woni konka hunduko ɗo ko yilti yani ko koyo tawara yalti fof nawi yiltito ka nder reedu si woni no on tigi teke pas o looƴi tigi ha o tuuti aɗa gorko makko mo boni ngal ɗon ñallal o yoɓito e ngal si woni suma ɗo yiltiti o yiltitaki o kono so tewaki bonni korka ka woosi yiltiti ala ella ala inchallah haare woɓɓe kadi seni keɗen noddude ɗen wernude ɓe assalamu aleykum alhamdulillahi ko homɓe wonɓe honto ko tooli moɗon Cheikh Ibrahima yo Allah waɗu jikkuji men ɗin jikku annabi Ibrahima nam waɗe gotal taw nam nam si sukkar o welima si welali ma si lanɗa welima welali famike joni gayde ngal ɗo taw assalamu aleykum warahmatullahi koto Ibrahima nam haare karma koɓe maake ɗon hafidahumullah wa ra'ahum rahimahumullah wonde man si woni noddi ha joni noddi fi ɗum ɗon ala ɗon daranomo wona bay koye sendir koye ɗum kanko tigui himo waɗi woni gorko woni suddiɗo ɓay na sonaki ɗum defata koye par ce que no woodi wonɓe ɓe mawɓe mo haara ko son worɓe ɓe defanayi kurkanto ɓe mawɓe maɓɓe wala ba ha no foti ha no hani haray on ɗon kadi si haaju o noddi yo waɗu embere ko hatto jeni koga ɗengal o andugol tun na feƴƴinde na feƴƴude ngol ɓayari ka dengal e feƴƴo oye koyo andu tun si woni landan ɗan hawri walla sukkar on hawri o tutta nayo feƴƴi haare ɗum no bonnata korka ko won tun o reno moƴƴa o rento moƴƴa na ɗum no weeli feƴƴinde koy o rento moƴƴa awa inchallah woɓɓe seni ke hiɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko tooli moɗon ko homɓe nam nam jiwo araka o jiwo mbay ari ga vraiment jiwol e makko ɓe famodiral kono ellaji yimɓe ɓe ko rino ɗum jiwri ni mawɓe jiwol waaji jiwol jaɓaɗo e ɓiɓɓe makko ɓe wonɓe ɓe nga fof waaji jiwol o jaɓaɗo jiwoni e hokkore mo o ñaama ɓe woni aɗi ka ɓi mbal jiwol jaɓata ɓena o waɗi fof ko sebo jiwoni ɓena o woni jiwo o fuuɗa e woni joni koye ɓe seeɗu ɓena mawɓe tagata on mawɓe ɓe moni raɓɓindine cergal wonda e mone nam wona teŋe ko jewon teŋirako maɓɓe yeeyi on teŋe ɗon jombiri jiwo ko arayi tagata on ko honɗum mari joni ko to waɗa jeeɗoran ɗo jombiri goɗɗo go haray ɗon teŋe sonna suddi ɗon ko kanko jeeyi teŋe makko on in fa tun o naadidi e moodi makko e suudu teŋe ɗen ko kanko jeyɗe si woɓɓe goo yeeyi koɓe jonnitumo haray ɗeɗo dewle kadi ko en watta yilano ɗe moƴƴira ellaji ɗi no heɓade cenɗe ɗen ɗiɗi noon kono koyen eto itten ɗiɗo ellaji ko honno noon wallitorten ittugol ɗi ellaji koye en andu yo ɗi siko enen faggiti ɗi wona e saabu naato en yiitegoy kala ko wonata saabu ɗo naatoya sirete a tertoto ɗum few si ɗum wona e saabu naatoya yiite terto lorrugol goɗɗo terto tampingol goɗɗo tentini sonnajo ma an suddi ɗon kadi tentini moodi ma haray renoɗen e ɗum rentoɗen e ɗum wattane yila haray yo Allah o moƴƴinan en haray ko non ko ɗum woni ko men makanta on haray woɓɓe kadi seni ke hiɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah nam iɗon e jaam nam awa yawne leero mutike nam o ɓeyninan wo darko annaba yusuf oma wona nelaɗo en ni haray moƴƴaji haray darugol wano suguɗin filmuji haray tigi on honno en jonni karama ko men ɗo ɓe ɓeyda e laɓɓinande ɗum noon haray
komi andintinta on ɗon gogo taw ɗiɗo filmuji jaman ko yo rento e majji terto few diina kan ala e famade e ɗigoy ko tertagol few ɓuri moƴƴude fes andi ton kadi wattano yila kala duumiɓe darugol ɗiɗo filmuji ɓurɓe maɓɓe ɓen ɓe anda diina few ebba no woduno ko ɓe dara alqurana no woodi makuji nelaɗo no woodi yoɓe terto filmuji e seɗon famude si on holla turnuɗo o filmu yusufu on taway ko ɓeya turnaynoɓe ɗiya filmuji ko ɓen turni ɗum haray ɗum wata jama on sikku ɗum ɗo koko iwri ka sahabaɓen ma koko iwri ka karamokoɓe men kelɗuɓe tedduɓe ɓen karamokoɓe men kelɗuɓe tedduɓe ɓen kamɓe ɓe rentingen e ɗum ɓayru retarday perdinayi ko wattango lila nani haray eto honno wakkilo ɓay on tigui fokkiti o tertike ɗiya filmuji ɓurɗi bonde kadi o ari e bonɗigo joni toujours o continue o terto o arta noon e ɓurɗi moƴƴude e ko ɓuuri moƴƴude kon inchallah on jarama fota albarka nam haray woɓɓe kadi seni kehiɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam ko homɓe wonɓe hon to nam yo Allah waɗu en fof Abdoullahi nam waɗugol honɗum mi famali ko sakkitiɗo makde ko sunna on no laɓɓinani en poyi en yiyatamo ga kono en yiyaymo emo ñande dargal ɗum no laaɓi poyi ɗum no laaɓi poyi no selli ken eyo eyo ɗum laaɓani on ɗo ka laaɓani on ka aray woɓɓe ɓe yeehi woɓɓe kadi senike nam assalamu aleykum wa rahmatullah ko homɓe wonɓe on to na nam Cheikh Ibrahim nam ko toli moɗon yawne no yawne ɗum noon fof honno koɓe waɗi ɗo wono moƴƴi koɓe waɗi o ko haqiqa no selli kadi e karama koɓɓen haray on andi programme ji ɗin no dina kan famuji ɗin no yaaji yo Allah on faami arska e gollitirgol kawsage nam haray kon karama ko men tigui ko ɗum ɓe maki o ko no woniri haray woɓɓe kadi seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ko homɓe wonɓe hon to nam ko tooli moɗon Cheikh Mouhamadou Wuri walla o waɗi jikkuji men ɗin jikku Mouhamadou nam on noddi ɗo Mouhamadou ɓe ɗiɗo nam bonnata salligi few yo Allah bonnata salligi few yo Allah arsi komo tun hara ko yari konko ko dagi harana ko harmi sinara ko tew ngelawba eyo sinara ko tew ngelawba haray ko ɗon honno ɗum ɗo wi'a e fimu nani on jarama fota albarka o weltanama yo Allah waɗi jikkuji men ɗi jikkude laɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe kadi seni keyɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko nam ko nam ko homɓe wonɓe hon to nam ko tooli moɗon e nde inde mon no laaɓa yo Allah on waɗu en jikku Cheikh Aboubacar Siddiq awa woɓɓe ɓen noon seni ko woɓɓe kadi senti nam assalamu aleykum waaleykum salam nala toon hiɗon e jaam yawne seeɗa awa on jarama o weltanama yo Allah o weltano en awa yawne en nam ɗum noon no anini en fof ɓayre en fof en fellita e gaccanama ko bonnuno ɗen ko
haray ɗo ko torotoɗen Allah ko yo ndewnan en ɓeyde wakkilade ɓeyden jeejude ɓeyden torade ɓeyde wadde ko hande wadde kon ko ɗum ɗo woni ko honno ko wallitoto en haray wona en weltino inchallah wata goto hoolor piiji bonɗi ko wanno o daɗiɗi ni haray on tigui andu o daɗali dey ko yo miijito ko yo andu ko yo tuubu o laɓɓina tuububuye noon ko façon ɗiɗi ko tuububuye ka Allah e tuububuye ka yimɓe ɓe ka yimɓe ɓen o jonnita ɓe ko hani ɓe jonde ɓen haqqeji maɓɓe ɗin allahu subahanahu wa taala o toromo yo accanmo on o acci noon ma o accali a andata andi o nde yiduɗon haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko nam aray kadi na on miijoto fiiɗintuma ɓe terte ɗum ɗon ɗon ɗum wata bonno on haaju madame heɗon tabite hoore ko Allah subahana taala yiɗi wata bonno on haaju wata bonno on haaju ko ɗum ne salamaki al islam e jubbu ma qabla naam yani l'islam on bonnita kala ko feƴƴuno aɗo on tigi wonde kande dina l'islam o tawita e muɗum merci awon jarama ma kadi tawi min adambi kaman la damba la no woni tuuɓuɗo e donobu mo tuuɓi no wayso hande ka so waɗalon bakkat merci ara on jarama albarka 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 aray woɓɓe seeni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum haray musidɓe julɓe tedduɓe wano gelorɗon noon hiɗen ka radio ɗo hono radio city fm immorde koloma haray ko tooli moɗon nama assalamu aleykum haray musidɓe julɓe tedduɓe neɓata hewta ka wonɗen e waynodirde haray en weltanike ɓeɗo musidɓe meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to na nam ko tooli moɗon si meɗen andi si min anda aran seytinali nam 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 si imam on naati himo wadde hutuba on si o naati yo ruƴƴu ko on tun yo ruƴƴu ɗiɗi o salmina juulirde nden o yawno kono yo anndu taw o bonni bonnereji jadi wongol makko hara senaki law salafu sale hiɓe yahayno law ka juulirde si ɓe juuloyno subaka ɓe ala e hotude ɓe hoti wonde juma juula woɓɓe noon ara ko ɓeɗo woni e yawade yenna haray tigi tigi on koye wakkilo moƴƴa anden honno ko ni woniri haray neɓata hewta ka wonɗen e waynodirde inchallah haray meɗe wiya on ko tooli moɗon inchallah nam assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah natte radio mo nam ɗan yoɓe ɗanni radio ɓe janto ka téléphone nam 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 awa haray onno ɓe naniɓe ma kande ono nam yani misalamaki noon annisa shakako rijal nam yani sonnaɓe ko kamɓe worɓe ko façon goto ɓe noddirte si wona hara ɓe hertinana hunde ko yani worɓe hertinanaka haray argol ka juulirde mo ɓeeno ɗaɓɓira ɗum sonnajo on so torike permission modi makko o dowaka mo haɗude yawgol ka juulirde kono ko condition no jeeya condition ji ɗi so sonnajo yaha ka juulirde o ɓorno conki yettiɗi ara waɗa parfait o jippina guite makko ɗen hara urnaki parfum o juula tinna si salminama tun yo hilto to habbo embouteillage kanko e worɓe ɓe jillodira ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa kon e condition fi sonnajo yaw julde haray yowgol juma sonnajo jiwo imo hani ɓay ko aljanna no ɗaɓɓude ko aljanna worɓe on ɗaɓɓude haray goɗɗo haɗatamo e ɗum si woni condition ji ɗin timmi wallahu taala ala wa alam shukran jasakumullah khairan nam assalamu aleykum wa rahmatullah awa make yawno ɗon heña hewti ka fermugol bafal nani so yawnike noon ceerno en ɗum ɗo koko yamira koko waɗa nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam haray wano andirɗen noon honno programme ji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗen ɗum koko tabiti namusal nam wo si tawi ngolɗo naafilo si nelaɗo yamirno ɗum ɗo e si ɓe waɗi ɓe waɗi few ɓe waɗi ka kuuɗe haray ɗum jamma ara noon ɓe juuli inchallah saabu julde maɓɓe nden inchallah timmalngal noon tammalngal noon
yani naye ɓangal walla tata ɓangal jemma on jama mooɓi moƴƴa sallama haali yaltugol ɓe yi jama on ko waɗi kon kono ɓe ami ɓe huuli yaltugol fi ono ɓe hulani ɗum noon hay sayku saymin no tabintinnoga defte maɓɓe ma jaari hulani mofte mofte ɗen ɓay woni ɗen falla goɗɗum goto ɗum noon kadi falle hoore meɗen hara woni farilla no woniri ɗum haɗino sallama yaltugol yani julde naafila ne hino reɗɗina moƴƴo e neɗɗo on tabita e muɗum o juulen haɗa daña toɓɓere ko anditinde ka naafila ɗon jama on si ari ka julde yoɓe wondu imamu ha imamu salmina o gayna julde makko buyi hande no mari ne faljere ɗon sabu ne sallama no waagi hadis maɓɓe selude wonde manna kala arɗo tawda imamujo ɓe juuli ha ɓe gasi ha ɓe gayni imamu o yeehi haraymo way so windanama jamma fof waɗi qiyamul no woni ustad on jarama ɓe juula ha ka tumbo walla heddo safa wiide ɗon albarka ustad albarka on jaram foti albarka ara on weltanama haray min ko Mouhamadou Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañal technologie service e lawol kisal haray nodde wallidiren no jangguiren 628 08 87 07 et 664 33 06 56 hara hiɗo weltana ko jentiɗon kon ɗo hiɗo weltana kadi ko jentoyto ɗon kon inchallahu haray meɗe weltani on nam cheikh jasakumullah khair haray ko pay ko mon kon taari bawel mongol Mouhammad Madina Sow numéro on ko 628 86 47 laabi ɗiɗi haray ko ɗon nden darade kala komi hawlodirga e gonga ko immode ko Allah tabaraka wa taala kala komi hawlodirga e faljere ko immode min cheytane Allahu to ɗon hino woɗɗiti ɗum haray wa ma tawfiqi illa billah subhanaka man ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk on jarama albarka haray inchallah haray on weltanama on jarnama fota yo Allah subhanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray ko ɗo wonɗen hattude en saahaji are ɗumen kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah